إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أما لبد إزد رخم أرمنا كيغا ميريغا ميوا سورة القدر. أدي من سورة القدر نندوني من سورة كأسوا فس آية كتيرين تين آية كا القدر ملفظ تكرار وجين أسوا تيوي سورة القدر كنامو بسورة نندوني. أدي مي مكي سورة نوتا مكة يا مكة كاري رتكوغا باوالبن سورة كتيرين سورة. أدي تفسير علم ويرين سورة باوالبن تان إبيكلون هودمكي أي ورم مهم كمي أي إيرون قرآن كعلم كم غوا ناسخ منسوخ دينغني ويني معنى كي ألغمنا إنجي راوس حرام كوربوني إكي مرحلة توغاكم إي آية تكيرت قرآن كي بهوري إكي مرحلة توغا را حرام كوربونو كان إي آية تنجي بهوري إهنما بس إيك ترين ناسخ إم فهم باولبون آية كي غوباكما أدي كوريجي باولبون آية كي غوباكم ألغمنا ميجيني إي باولبون تاريخا تنا تن إنجيجين هم ألغمنا همين أسوا علم توغتيرين من سورة باوالبون تنتنا وقتا زمانا اي حادثات نقول وكين آسابين. أدي من سورة الله تعالى بيان كروني إنا أنزلناه في ليلة القدر. هم كشورون تمن رسكلانجي اي إشارة كربين القرآن أنزلناه اي قرآن باوالبي ليلة القدر بليلة كام. مي آياتك الله تعالى بيان كروني ليلة القدر كيا ريكدكن الله تعالى كيرت قرآن باوالبي إهن آياتك الله تعالى إري سبكربم وحكروني إنا أنزلناه في ليلة مباركة تمرس كلام القرآن باوالبي بركات ريك مي ليلة القدر وليري مي ريكي مي بركات ريكدكن أرمنه إنجي إف الله تعالى إهن آياتك وحكروني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان مهكي إمهك قرآن باوالبن مسرقام هم أقولنا مي إنجين جي مي آية جماع كلمو ليلة القدر بليري واني رمضان مهكا كما أدي ريكي أي بركات تري ريكن أقولنا مي إنجين جي. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كبان رواية قاسوي إغفان بدالوني أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. الله تعالى قرآن باوالبي لوح المحفوظ بيت العزة دنيا ودغاوا بيت العزة الله تعالى إفهر قرآن باوالبي ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيفه تيبي سهل بتريغا إكي حادثاتك غولي غتون ما النبي صلى الله عليه وسلم كمجتا ديم وكين آية بيان كرونه باوالفونه. إما أقولنا ميجين دني ما النبي صلى الله عليه وسلم مكة تير أهر هنوي إكاليفون كمجتا قرآن باوالفهم دي إيفه مدينة هجرة كروم فوقا إكاليفون أوهار فلو وجو مدان دين مدتك ديها أهار مدتك تريغا قرآن باوالكم من ديك الإخوان كمجة موليك تيبس أهار دون تريغا من قرآن بيت العزائن ما النبي صلى الله عليه وسلم كي مجة قرآن باوالكم أدي قرآن باوالكم أرغم من هدايتكم غيا نوركم غا أدي أرغم من شفائكم غا أرغم من جيفا وإمها بلتوغا ماتيا أدي معنوي نفساني بلتوغا شفائكم غا الله تعالى كيرت قرآن باوالبافاني أدي القرآن بدو إسنا فكر كرما أمر كربافاني
එම කුර්ආන් බාවලෙ මුෆහු ඒ කුර්ආන ආමෙදු ඒ කුර්ආනගේ ආයත් එක ආමෙදු තදබ්බර කො විස්නා ෆිකුර් කුර්මන් අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබ්බා ෆවනේ අල්ලාහ් තාලා වහී කුරවනේ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بامهم قرآن آمد وسنا فكر نكرني هي قرآن كي الله نوم فراتكم باوا لبي فتكم غوانا فتوغا اتكن خلاف تكن هتا بامهم فينوني هي أنا سأقولنا أدوك ميوتي من قرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كي متى باوا لبي قرآن أقول من أدوك ميوتي إف فشيك نيلا بلاركم غاوي نمس إفتوغا فوفيورومي باتني أقول من كن فينان أذكيت الله تعالى وني القرآن تدبركو بسنا فكر نكراكم غوانما أقول من جهت بني بندو كريكم كما سبق رباب الله تعالى حكر وني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أمامهم قرآن مجلسنا فكر نكرني هي نوت كيت أمامهم هت بني تلول بندو كريفه أمام القرآن الله تعالى رحمتك كمغا هدايتك كمغا شفاءك كمغا نورك كمغا باول بهم القرآن آمدو وسنا فكر نكرا كمغا وانما القرآن کے آیت كامدو تدبر نكرا كمغا وانما الله تعالى مي آیت کا مي بیان کربني اینه کے ہبني بندو کرے تھلے فکما مي آیت کا سب کربني ادف الله تعالى وحي کربني إنا أنزلناه في ليلة القدر تمن إله ليلة القدر ميريغا විලේරේගා කුර්ආන් බාවලෙබ්මෙ ඉල්මරි මිදාරවනි ලයිලතුල් qadr කිවුනි එරේගේ ශරෆ් වෙරිකම මති වෙරිකම මයිකමට්ටකේ අදි හැම එයයි කීගා එරේකි අහරු තහුගේ රේතපුගේ තෙරෙන් අල්ලාහ් තාලා කුරියෙන් ඔන්න අහරුගේ නිම්මෙවු ගදා ගදරු කණාලු වාරේකම් එරේගා කුරියෙන් අහරුගේ හිගානේ කන්තත්තක දිරේනේ මිහුන්නා මරුවානේ මිහුන්නා බලිජිහේනේ මිහුන්නා ශිෆා ලෙබේනේ මිහුන්නා අල්ලාහ් තාලා ඉස්සත්තිර කුරබ්බානේ මිහුන්නා නිකමෙති කුරබ්බානේ මිහුන්නා එම්මෙහා කුදි බොඩු එම්මෙහා තෆ්සීලුත එරේගා ලිව්වේනකම ලෙබිතකුම් ගදා ගදරන් ඉමාමුමකේ ඊමාන් කමගේ රුකුන් තවගේ තෙරෙන් රුකුනේ අවුන්නේ මේගෙන් දෙනේ අල්ලාහ් තාලා මේගේ කුරීගස් මිනුන් එතක් ගොත්තක වෙස් ගදා ගදරු කන අලුවාකම් ලෞහුල් මහ්ෆූදුගා ඉන්සානු මඛ්ලූග තකුන් හෙද්දුමුගේ ෆන්සාස් හාස් අහරු කුරින් අල්ලාහ් තාලා එබලිව්වා එම්මෙහා කන්තත්ත වානේ එම්මෙහා කන්තත්තවගේ තෆ්සීල් එම්මෙහා කුදි බොඩු තෆ්සීල් දාජිහේන කොලා ඒගේ බාරුමිනා කන්තත්ත වානේ ගොතා එවෙන මීහෙකු මෙවෙන මීහෙකු එදරසන් හාදිර වණකම වාහක දක්කානකම එදක්කා වාහකතක එම්මෙහා තෆ්සීලත එම්මෙහා මඛ්ලූගුන් හෙද්දුමුගේ فانسانساس أرقورين الله تعالى إبليوفا مين عمرين دبافانا نمكي تقدير العزلي أزلوغا قنالوفا ليوفا ليوفون هذا إيه فوقا مئنني هم ميهكيوز إميهكي عمرغا ليوفا ليوفون إينا ما ميهاغي مانوغا أننكم الله تعالى إبا فنوفا ملائكتي فنوفا أمركو رباني إينكي رزقا ಏನಗೆ ಅಮಲ ಏನಕಿ ಸೂರ್ ಅಬಾಜ್ಯವರಿಯತ್ತು ಅನ್ನುವತ ಬಾಜ್ಯವರಿಯತ್ತು ಏನಗೆ ಗದಾ ಗದರು ಎಮ್ಮೆ ಕಂತದ್ದ ಲಿಯುಬುಮ ಏನ ಮ್ಯಾಮಿಹಾಗೆ ಬಣಗ ಒಬ್ಬ ಅದಿ ಎಹಿನ್ ಲಿಯುಬುಮೆಂ ಎಬ ಲಿಯುಬೆ ಎಫಹum ಯನ್ನನಿ ನಿಯಂ ಬಿಕೇನಿ ತಕ್ದೀರುಲ್ ಉಮ್ರಿಯೆ ಎಫಹum ಯನ್ನನಿ ಎಹಿನ್ ಲಿಯುಬುಮೆ ಮೀ ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರಿ ವಿಲೇರೆಗಾ ಲಿಯುಬೆ ಲಿಯುಬು ಕುರಿಯಂ ಆಹಾರ ತಕುಗಾ الله تعالى के मखलूक खल्क तम कुरान एम्मे है कंतत्ता लैलतुल क़द्र विलेगा एबलिउवे अदि यफहुगा इचुरु लिउव मन एबलिउवे हुम्मे दुआ कोस अल्लाह ताला एब खना अळुवा एबलिउवा इलाह गा अर्थकुन करे मरवाने में हुंडा दिरेने में हुंडा एबि हुंगे रिज़्गा एमंगे अमल तका मे एम्मे है कंतत्ता एबलिउवा मी तक़दीर लिउवे हतर वत्तर के तिरें लैलतुल क़द्र विलेगा मिलुवेने कुरियन नहरुगा एन कुरान एम्मेहा कंतत्तोगे तफसील लेबजाहु अल्लाह ताला के मी कुरान की मतिवर कुरान එහෙන් කමුන් අල්ලාහ් තාලා එම්මෙ මතිවරි ශරෆ් වෙරි විලේරේගා මි කුර්ආන් බාවලෙවි ලෛලතුල් क़ද්ර් විලේරේගා එයෝ අල්ලාහ් තාලා මි ෆෙ බාවලෙවි එම්මෙ මෑන් එම්මෙ අමාන් අල්ලාහ් තාලා හදරත් එම්මෙ මෑන් මතිවරි බිමා මක්කාගේ බිමා වහාදල් බලදිල් අමීන් අමාන් කන් ලිබිගම් වා මි බින්
ಮಕ್ಕಾಗೆ ಬಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಬಂದಿ ಹುವಾ ಕೊರಪ್ಪನೆ ಎಬಿಮುಗೆ ಮಾಯಕ್ಕಂ ಎಬಿಮ ಬಾವಾಲವಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗ ಹಜರತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮಾ ಮತಿವರಿ ಮಲಾಯಿಕತುಗ ಫುನುವಿ ಮಿ ವಹಿಯಾಯಿಗೆ ಮಿ ಕುರ್ಆನಾಯಿಗೆ ಐ ರೂಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ವದ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ ಸಲಾಂ Allah Ta'ala ikare fon sifakurubane innahu laqawlu rasulin karim amakashurun ay ma bigin wa rasule Jibril alayhi salam ginni bastul kan kashaware li quwwatin 'inda al 'arshi makin ikare fonaki arshi ge veri ilahu ge hadratuga barik ge veri daraja veri mati veri bekalege muta'in tamma amin itaga ebehi ududakuga kiyamam vebe amanatterike amanatteri Allah Ta'ala ge hadratuga غدفد بارويري ادي ما متي رسول نوتا ملائكه مفونوي يفو ادم کے درين کور ام متي وري صاحب محمد صلى الله عليه وسلم نو تمي قران باولبي اي قران کے شرفتگا ميد افم يجي algonmenге emmatiga efe dirasa ko mudarasa algonmen nukuranje sabenge betto ade Allah Taala ke qur'an ga wahi korobani jigin atuga وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر بليريك مايكما شرف فركن كالإغفانا إنجي ودا كندواتوه سؤال كربنا إنجي تو سؤال كرب وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر بليريك ما توريكما شرفا إكنت تكالإغفانا إنجي ودا كندواتوه يفو الله تعالى جواب دوني ليلة القدر خير من 1000 شهر إيري ما يبكم بي ما تور بكم بي erege kurave alukamge sawabu mativerwegemme enhas masaruga kurave alukamagore efa wahi korabone tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr erega malaikatunna warruhu jibril alayhi salam faba wadagannawe fiha biidni rabbihim ebe kanunga veri rabbuge iznayaikiga erege mativeri kamattaga Allah Taala ಉಡುತವಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿನ ಇದ್ನ ದೆಬ್ಬನೆ ಬಿಮಫಾಬ ವಡಾಕ್ತುಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಹಜರತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲಾಯಿಕತಕಂ ಗವ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ ಸಲಾಂ ವಹೀಗೆ ಮಲಾಯಿಕತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮೆ ಇದ್ನ ದೆಬ್ಬನೆ ಅಮರು ಕುರಬನೆ ಬಿಮಫಾಬ ವಡಾಕ್ತುಮಟ್ಟಗ ಅದು ಅಲ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ಈಗೇನೆ ಮಲಾಯಿಕತು ಫಾಬ ತನಿಕಂ ಗವಾನ ಎತನುಗೆ ಬರಕಾಯಲ್ ಲೆಬಿಗೆಂ ಬಾಣ ದನಕಿ ಬರಕಾಯತ್ತಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ಹಲಗಾತಕ ಕೀರ್ತ ಕುರ್ಆನ್ ಕೆವೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಗೆ ಎ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಗ ಮಲಾಯಿಕತು ಫಾಬಾನೆ ತಂತಂ ಐ ಬರಕಾಯಲ್ ಲೆಬ್ಬೇನೆ ತಂತಂ ಹಮ ಎಗೊತ ಮಲಾಯಿಕತು ವಣ್ಣಾನೆ ತಂತನಕಿ ಐ ಎತನುಗೆ ಬರಕಾಯ ಕಿನಿ ಶೈತಾನು ಎತನ ವಣ್ಣಾನೆ ತಂಕಂ ಗಂವಾ ತಂತಂ ಕಂಗ ಮೈ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹದೀಸ್ ತಕ ಅಲ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ನೇಮೆಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಬಲಮಾತೋ ಸೂರ ಜೆಹಿ ಜನವಾರೆನು ಸೂರ ಕುರಹಫಾವ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಹುನ್ನ ತನಕ ಮಲಾಯಿಕತಕು ವಣ್ಣಾನೆಕಮ ಮೈ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಾಫಾವನೆ ಸೂರ ಕುರಹಫಾವ ದಿರೇಚ್ಚಿಗೆ ಸೂರ ಕುರಹಫಾವತನ ಏಕ ಮಾನೈಕಿ ಎ ಮಲಾಯಿಕತು ಎ ನುವನ್ನಕಂ ಗವಾನಮ ಎತನೆ ವಣ್ಣಾನಿ ಇತಿ ಶೈತಾನು ಮಲಾಯಿಕತು ಅಮರ್ ಕುರನೆ ಹೇವಕಂತತ್ತಗ ಎನ್ನುವ ಶೈತಾನು ಅಮರ್ ಕುರನೆ ಎಮ್ಮೆಹ ನುಬೆ ಹುತುರ್ ಕಂಬಡು ಕಂತತ್ತಗ එම මලායිකතුන් ෆෑබුන්ගේ මානෙකි ඒ බරකාත්තෙරි තනෙකමුගා වුන් එරේගේ බරකාදට්ටක ශරෆට්ටක අල්ලාහ් තාලා ඒ මලායිකතුන් ෆෑබුමන් අමර කුරබනි බිඉذن රබ්බිහිම් මින් කුල්ලි අම්ර් අල්ලාහ් තාලා අමර කුරබ්වා එම්මිහා කන්තත්තකයිගෙන් එබේකලොන් ෆෑබා වඩා ගන්නවානේ අල්ලාහ් තාලා එබේකලොන් නම් අමර කුරබ්වා කන්තත්තකයිගෙන් ෆෑබා වඩා ගන්නවානේ ඒ කන්තත්තකකි කොබෑකන් අල්ගොමෙන්නක නේගේ දිනම සල්ගොන්න මේගෙනි ಬರಕಾಯ ನಿಬಿಗೆಂ ಬಾತಿಕಂ ಎಬೇಕಲಂ ಫಾಬಾ ವಡಾಗನ ಬರಕಾಯತ ಐಗೆಂಕಂ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಮೇಗೆನಿ ಎಫೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರಬನೆ ಸಲಾಮುನ್ ಹಿಯ ಹತ್ತಾ ಮತ್ಲಇಲ್ ಫಜ್ರ್ ಎರೇಕಿ ಸಲಾಮೆತ್ತೆರಿ ಮಿವನಿ ನರಕೇಗೆ ಅಜಾಬು ಮೀಸ್ತಕು ಮುತ್ತಿ ಕುರವೇತಿ ನರಕೇಗೆ ಅಜಾಬು ಮೀಸ್ತಕು ಮುತ್ತಿ ಕುರವಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಫಾಫತಕು ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಸಲಾಮೆ ಕುರವೇತಿ ಎರೇಗಾ ಹೇಲಾ ಹೊರೆ ಎರೇಗಾ ಅಳ್ಕೊಂ ಕುರಾಮಿಯಾ ಈ ಅಳ್ಕೊಂಗೆ ಸಬು ಏನಗೆ ಎತ್ತಕೆ ಫಾಫೆ ಏನಗೆ ಎತ್ತಕೆ ಉಮ್ರುಗ ಗೊಫಾವ ಇಮ್ಮೆ ಫಾಫತ ಫೊಹೆಗೆಂದನಿ ಏನೆ ಸಲಾಮೆತ್ತರಿಕಂ ಅಮಾಂಕಲ್ ನಿಮೆಗೆಂದನಿ ನರಕೇಗೆ ಅಜಾಬು එහෙම එරේකි සලාමෙත් රේකම්ග අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනේ එමෙනුන්ත මා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනේ මන් قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ಲೈಲತುಲ್ ಕದರ್ ವಿಲೇಗೆ ಮಾಯಕಮ ಸವಾಬಂ ಎದಿ ಎರೇಗ ಅಳುಕುಂ ಕೊಪ್ಪೆ ಮೀಹಾಯ ಏನಗೆ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಎಮ್ಮೆಹ ಪಾಪತ ಉಹೇಗೆ ಹಿಂಗಿಚ್ಚೆ ಎಮ್ಮ ಎಯಿ ಸಲಾಮೆತ್ತಿರೆ ಎರೇಗ ಅಳಾಕೊಪ್ಪ ಹುನ್ನ ಎಮ್ಮೆಹ ಪಾಪತ ಉಹೇಗೆನ್ ದಾಫದರೆಂಗಿ ಎರೇಗೆ ಮಾಯಕಮ ಮತಿವರಿಕಂ ಏನೆಯ ಲಿಬಿಜ್ಜುಕಂ ಗಾವಾಣ ಸಲಾಮುನ್ ಹಿಯ ಹತ್ತಾ ಮತ್ಲಅಲ್ ಫಜ್ರ್ ಎರೇಗಿ ಫಜ್ರಿಗೆ ಅಲಿಕಂ ಫಾಳು ಇದ್ದು ಮದ್ದಾಂದಿಂ ಎ ಅಳುತಕುಂಗೆ ಫಾಫತ ಫುಹವಿ ಸಲಾಮೆತ್ತೆರೆಕಂ ಲಿಬಿಗೆಂಬಾ ರೇಕಂಗಾ ಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನೋದ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಮಿ ಆಯತುಂ ಮೇಗೆಂದನಿ ಲಬತಕುಂ ಅವಮ್ನೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಎರೆ ಫೆಶುನೀಸುರೆ ಮಾನೈಕಿ ಎರೆ ಫೆಶೇನಿ ಮಗ್ರಿಬ್ ವಗುತು ವೆದುಮು ಮಗ್ರಿಬ್ ವಗುತು ವಣಮು ರೇ ಫೆಶಿಗೆಂದಾನಿ ಅದಿ ರೇ ನಿಮಿಗೆಂದಾನಿ ಫತಿಸ್ ನಮಾಜು ವಗುತು ಎ ವಗುತುಗೆ ತೆರೇಗ ಅಳುತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಇತಕೆ ಮೀಹೆ ನರಕೆಗೆ ಅದಾಬು ಮುತ್ತಿವೆಗೆಂದೆ එතකේ එමිහුන් කොප්පාවා ෆාෆතකුන් මින්ජුවගෙන්දේ එහෙම එරේවනි සලාමත්තේ රේකම්ගා ලබිතකුම් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබීන් වි මිරේ හොතුම මසකි කුරි බේකනුගේ තිරෙන් එෆාරකු මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එෆාන් ඉතිකාෆන් ඉන්නවි රම්දාන් මහුගා එම්මෙ ෆුර්තම දිහෙග්ගා ලෛලතුල් ඛදර් විදේරේගේ මයික්කන් හොදුමට්ටක එෆෝ ජෙහෙගෙන් ආහාර මේදු දිහෙග්ගා den efahuga fahudi hegge innevi efa gelefan hadis kurwani yabamihum ramadan mahuge fahudi hega lailatul qadr vinere hoduma masaki qurashiya ema lailatul qadr vinere miwani ramadan mahuge fahudi hega kan algod menna ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahha sunnatun thabitin asave ame yakiga hadis basfurdo ge asave إفرق من النبي صلى الله عليه وسلم هو في فلقا دكوني إهارك رمضان ما ليلة القدر وليلة أي رمضان بس لكن إفانا دكوني هو في فلقا فهو ديهك إكاوس ونا وليلة كي أي ليلة القدر وليلة كما إفانا دكوني لكن إفانا حديث كم مرتي من إفانا في نوداغني هو في فلقا ميغوتا إريغا تمن كلي إفانا سيد قرآني فينا وليك ماشي كتيريكام واره بهم كسببون fen ufedi fen bodu fodum kasawum veya mashi ke tere sayida qur'ane kan atima kare fanu ke nikuriga fena mashi watan tima ke fana huwa fen boluga fen weda genne wiya ade e haruga lailatul qadr velere begendi eduha ei 21 wara velere e haruga ema sahabi ku dannawni timanna men dekuni me 21 wara velerega egota egane fan hadis kurabbe gota lailatul qadr egane fan sayyid kurum mafahu egane fan nikuriga mashiwatan dekuni me ema ilmeni bidal wani lailatul qadr velere kumme aharik gas ramadan mu ge fahu dihe ki terega eki rere baddalwanakam eki rere manake ramadan mu ge fahu dihe ki terega annane effaru edana 21 ane befaru 23 ane befaru 27 nuata 29 vedana ona hiri reta adi hadis basfuluga me annani hame gota ehin hadis basfuluga ke asave egane fon ga zamanuga nabi sallallahu alaihi wasallam ga zamanuga 27 wana vilere ki efaharu ei lailatul qadri vilere kama asave em nabi takhum enne bas algum menne mi amur kuregen bani lailatul qadri vilere ge maikama matwerikan hoduma ramadan mahuge fahudi hegga gadala masake kurman algomenna amur kuregen bare ad elmeri midala pave lailatul qadri vilere forwa fawa sirru kurwa famuge hikmatuge tere ekkamati ei teduveri kamaikiga allah taala alkon kura mihunna adi kanne kamaikiga allah taala alkon kura mihun ere sirru kurwa famuge sabun engen da kama ema ere sirru kurabba fawmun ramadan mahuge feshuni sure nuwata ramadan mahuge fahudi hege gadala wasake kora tediveri mu'minunna adi kanne mihunna mi fahage gendani mi sabitu gendani ema labatahu kirit qur'anuga me bayan kurabba fawa lailatul qadr wilerege maikama darumaya sawab hoduma algun komme ramadan maike ebaje gadala wasake kora enhas masarabure heukan bodwegen bare mi hada subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.